Langsung saja karena sewaktu kita Mbah Belok Selambar jandalit ngeda penidih pudun. Iya, betul. Langsung saja serah kenu kembali bagaimana tua. Iya. Uis kapal belau cawir beras meciho cincin tumbuk mata duit 111.000 cincin tumbuk. Ya, monggo pas skrina. Dah ning kami sitik nari bas gelar anak berup. Ibas perjumpaan tai ibas jam arpi pagi dan dai. Ibas kami nggonggalari utang peradatan perjabun permen kami baru semergana. Ras permen kami buru ginting. Ngobain dan dai kami tung kapur sekali bukain baru semergana. Iya. Saja ngencaning kami, ongkos kami mulih sekali buka kami dan beli buku kami, ti kami. Oh, woi. Adi bagai iya, lid kiningan nambah bandu. Lid sili. Entah, iklah. Kau katakan man kalimbu buta. Nak buru simpau. Ay nang okrikal sana sekal salit na nina. Ay mindo ongkos mulih. Iyan daw mulih. Ugama kurang jena enda mah baik tahu. Oh ngulit. Lang. Oke iya kami dekam siaka kami ngesile. Adi danci simpar ban mah. Daw kalian mulih dah. Ya ma, ay ngome ko kak simpar nang ko dabuhon ko ida Ay da man bado ka mana beru ya. Ay da lagi dua lah na tertaruhkan kal. Ya. Ya, ay melalakali kita akan kami bujur man bandu kam anak berugi. Yang kan kepekin ukur kami anak buru barus. Iya, ay la pala si pelon sile. Iya sile. Kay nari kap dukin si kurang na. Ya ku akap ay singet-ingetan kita. Siapa bagi tanda jam tapi nunggu kami enda bagi si melawan. Oh, ay lila nelit gilah kubre man kepala desa. Serahkan man kepala desa lagi ya gong saken ca. Ya. Jadi man banta silit ibas jamburenda ibas perjabun LC Lonina Bruginting Ras Edi Suramamana Barus entah lid kita anda merasa keberatan entah lid utang piutang man si erjabu enda timai kami sada menit. Jadi yakap kami pe enda labulit merasa keberatan tapi utang piutang mengenai bas pengantin enda maka kami pemerintahan desa ibas perjabun anak kekelengenta LC Lonina Bruginting STP Ras Edi Suramamana Barus SP ibas tanggal 2 Agustus 2023 jam 10.50 sada sah secara peradatan desa Talun Kenas. Ya, menbantu kamana bro, Anda ngisahkan kami membantu corongen. Ya, bujur saya katakan mantuhan banci jenang kita jendang rana alau Maria ukur manbadu kam kelimbu kami sihamati kami engkat simpat marga rikut ras puangna si 5 marga ras anak baru si kelangi kami rikut ras anak baru menterina jenda manbadu kam kelimbu kami entah jaga akap nu mekarus apa penenahkan kami ras pengelo-ngelo kami kam enda udah kalau sama ukur dun enda sama juah-juahan laman bandu
Sebabna kami enda kula dengan jam tua adi rukur lang ababuluh jenda kari dit kari tugundu rebelas adar kendu kami anak berudu ras mereka kendu pedah kari menberendu entah kempudu bagaimana kami kata pengolong-olong enda lebih kurang natuan si masu-masu ya bujur bujurka siketakan mantuhan ija ibas kini pulung enta ibas jamborenda engkap guna ngarak-ngarak anak kekelengan kami jendatakan kami bujur membantu krina apa ipilih kami sentabi Muhammad membantu kami krina kalimbubu kami tah ija ibas pengalong-along kami dari kam krina biak si gugong nari pe enda ulah tama-tama sangkut ukurndu terang eda bagian dengan cepat metah kami kini buluhun kami jadi bawa sade bas nari kari ajari indu kami ijab bas kurang kami kam dagi kari sedang bahisa bas lebih kami kam kadagi sing kurang isa endam kata kami bujur ras menjoh-joh kita krina bujur. Terus katakan man Tuhan di bata sila si baru kuasa nabes kita gerina. Dihamati kami kam kalimbubu kami sepuang ni puang kami. Ijagi ya kurang lebih nakap ndo ndai pengalong-along kami kam sentabi kal kami kalimbubu kami. Ula kal tama-tama kitik ukur ndo. Tama kejuah-juahan lah pagi gerina man bandu. Bagai kape kam kade-kade kami. Sini re entah ijagia agak nu kurang penenahkan kami res entah pia telepon dia ngubungi kami ai sentabi kal kami mudah-mudahan ibe sienda kari ibre geni bata bandu pasu-pasu res kejuah-juahan res rezeki kami bagai ingin cabelu ngerana buai bujur always katakan bujur man Tuhan ejang waci kita pulang i jambur sebaya enda di ibas menjuah-juah man bandu keluarga besar Giting Mergana katakan kami selamat ibas pajabukan anak tenda tambah-tambah kesehatan do man bandu kam senina kami Bapelsi, bagai Rasnandialsi. Mungkin kerehan kami jenda labo lengkap. Ada kita akan situasi bagenda. Krina ngatakan salam man bandu, ebas arjabun ada tenda. Man bandu anak kami Elsi. Kasih berberi kami selamat ibas kam manteki jabu simbaru pada si muhuli ibas kerina teman-teman ta ras ibas kam ngonalani pasu-pasu idur Tuhan dari endalah kariwando jadi palas persabundu tentu satendur jabu kelengi kerina sangkap guluh ta galah persabundu baji sukses rikut pe kubas pendahindu kaka endangan sabaji isakan kami di tengah-tengah perjumpaan tenda Tuhan si masu-masu ras menjuah kita kerina bujur Bujur ibas kesempatan enda pertama lebih bujur katakan man Tuhan sebab alu pengarang-arang nama kabanci kita pulung ibas jamborenda perpulungan si meriah ukur gundaring koka kita pulung ibas jamborenda meriah kal ukur kami LC tawa kam sekali nakku gondokah kam laku 3 derket maka tawa kam kin gundari siman nehanan eda kunin dainari
lah kam cirem-cirem, emang ketawa kam. Ya jadi man bandu anak kami Elsie, dua anak kam, tutus tendu erjabu nakku. Rabi ngokam ngalokan pasu-pasu. Kaininan rabi pendeta enda ikut kendu. Maka ibas jabundu pe pagi dames terusna. Ulah kam rubat-rubat. Bagi pe man bandu nande Elsie ras Bapak Elsie. Enda pe sehat-sehat kam. Pejabukan anak te. Jenanare terus kupudi jumpa rezeki. Kami pe terjangjen cangrana bujuras menjoh-juah man banta kerina enda kata tambahan. Perlebih si katakan man Tuhan ija ibas pagi-pagi nari seku nandangi cigerwari enda tetap dengar berekena kesehatan man banta. Siamati kami kam kerina kali bubu kami terus peku puang kali bubu kami kerinana. Ijenda katakan kami bucur sebab ngoi sempat kendureh ku jamburenda. Entah jande kurang pengalau-ngalau nu karena kehamatan karena ipal kami ginting mergana ulah tama ukur nu kami ngenda si kurang belu hari-hari. Jadi ijenda